Angkatan bersenjata Rusia dan milisi Rakyat Republik Rakyat Donetsk membuka koridor kemanusiaan untuk evakuasi warga sipil yang aman dan memastikan gencatan senjata. Semua warga sipil yang dibebaskan dievakuasi ke pemukiman Bezimyanu di Republik Rakyat Donetsk. Di tempat ini, warga sipil dan tentara Ukraina yang menyerah diberikan akomodasi, makanan, dan perawatan medis yang diperlukan. Warga sipil yang dievakuasi oleh prajurit Rusia dari Azovstal yang ingin pergi ke daerah-daerah yang dikendalikan oleh rezim Kiev diserahkan kepada perwakilan PBB dan Komite Internasional Palang Merah. Karena inisiatif Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin, 80 warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, yang ditahan secara paksa oleh nasionalis Ukraina, diselamatkan dari Azovstal di Mariupol. Demikian keterangan video yang diunggah Kementerian Pertahanan Rusia Senin tanggal 2 Mei. Мы пытались сколько раз, наверное, раза два-три, наверное, выехать. Даже автобусами еще сильных обстрелов не было, но они нас назад возвращали, не пускали. Мы же все возмущались, как вы можете нас удерживать, если мы добровольно, мы прятались от обстрелов, нам было страшно, мы бежали, нас, например, сын туда завез, потому что мы как раз на конце Восточного живем, здесь вот на краю, и нам страшно было. Но они сами приходили, говорили, военные, к нам в бункер, приходили азовцы и говорили, да, что мы вскрывали квартиры, мы туда заходили, они ругались на нас, что вы пророссийский город, вот мы заходим в квартиру, почти в каждой квартире российский флаг висит, ну это нам такое приходили, рассказывали. Честно говоря, у меня в квартире российский флаг висел, как украинский, в принципе, и мало у кого из моих родственников или знакомых он висит, ну вот как-то у них было, у некоторых азовцев, которых нам приходили, agresif к нам, к мирным. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.